sekuyiso futhi leso sikhathi yilo lelo hora yayizo futhi lezo ndaba ezishisayo kaMaskandi and uyithola kumlaba media ithi kuphela sikulethela indaba esheshayo ephuthumayo ngaso isikhathi efonini yakho engifuna ukukhuluma ke manje ukuthi seyiphumileke futhi ezinye indaba ukuthi uyayihosha impe umfo wamanqele uyakhala uthi cha yena akalwi naKhuzani yena ufuna ukuyishayela ukuyidala phela uDlubheke kuphume ngisho ke kahle kuliputshukile futhi ithumbu ngoba kahle into eyenzakalile khona omunye orecord omunye benzelana icall becabanga ukuhlangana bezokhuluma yona le ndaba yokuthi betalabhana ngoba manje angazi noma mhlambe umthandeni angeke sagadla kuKhuzani noma kunjani kodwa ngithema ngibuka itrack list kaKhuzani lapha ngibona ingoma eningi ngathi hayi ziyagadla ziyaphindelela umfo wamanqele asazi ukuthi umfo wamanqele siyamazi ukuthi indoda enobuchule mhlambe ikhona strategy ezanaso kuba esilande uDlubheke nje yathi hayi ake indoda ake sishayane la ngabe vele lapha emculweni kudala thina sidayiselwa nje ngolubisi esakeni abantu bedlala ngathi bethi bayaxabena kodwa ngale baphuza ndawonye bayazwana bayaxhawulana bayancoma nje uphushile inkaba thina ngapha abalandeli siyazondana oqhawelami hayi kodwa ke ngiphethe ke ivideo ke ekhulumayo ukuthi kahle nje eke ngithi nje ngiphethe indaba ezibhuntshukile zaKhuzani hayi akusize zaKhuzani awunkusama akasapheli emlonyeni usuzoshaya umhla ka27 ekampo wamanqele lena umthandeni igcwame isho indaba ephika naye uDlubheke ngivele ngikhumbula ingoma kaDlubheke yake yavunywa umsholozi ethi amaningi amagwala kwathi angibulalela lodwa. Don't forget to like, subscribe and share. Kana moyishangane nje waleko Limpopo hlala naye lapha selokishini sengijwayele uyihambela naye vele longase hostel mangihamba naye ngeke ejump vele mhlawumbe izinto zomqozo maskanda akazazi ngaba mina ebandleni lami ngarona lomphakazi mshomo ngoba kuyinto kakhulu ke lo ngumshomo lephela unye ke hayi akungicabanga ukuthi wona umuntu wathi uyazi bese sibonke yenze kanjani ukuze laba maqala noma ukuthi khona umlilo osuhlayo ngibe nendlela ngabe ukuhlangana futhi ngoba into emnandi into engathe mhlawumbe challenge abo one ngizobe sengikhona ngala lapho kodwa ngokuqonda kama iqala wani lasibonana kabe yami akekho umuntu engiphila naye kumele akwazi lokho nawe kabe yami ngisho umphathi akumele akwazi ngoba abaphathi bethu babele bad kulezi zinto lezi zethu uyabona umphathi uthi uphuma ubheka le abele bheka le kanti ekhohle ukuthi wena umuntu ofumbathiswe lento futhi into izwa ukuthi yenze yona ezokwenza ukuthi uhleze uhlale usempizweni semali